Pozdrav ljudi, Kristijan iz HGP-a i evo nas u novoj epizodi u kojem igramo igricu Star Wars Battlefront betu verziju. Dostupna je, to jest besplatna je na Originu, tako da je možete skinuti, ima 10 i nešto giga i evo mi ćemo sad imati malo gameplaya. Evo igram na medium postavkama, igrica je zahtjevna, iako je još uvijek dobro optimizirana. Evo snimam sa Shadow Playom, imam 44 FPS-a na medium postavkama. Ne, krivo sam otišao, ja sam mislio da trebamo to. Grafika je odlična, prvi put sam igrao na low jer mi je to bilo kao automatski i onda sam imao 60 i nešto FPS-a. Opa. I bila je dobra grafika, stvarno dobra grafika. Evo, sad me ubio, nisam uspio. Ajmo iz početka. Stalno igrica je zarazna, no naravno morate imati malo jači kompjuter, malo jaču konfiguraciju. Neko me ovo tamo pogodio, vidi ga. Jesam ga ubio, dobro je. Ok, s leđa mi je došao. Smrade jedan s leđa. Eto, šta da još kažemo o igrici. Ovo je beta, znači ima bugova puno, eto, dobro sad puno, vamo tamo manje više, imate više mapa, evo opet ne ubio, ok. Matchmaking dobro radi, bar za sad, koliko ja sam imao 2 meča, 3, dobro je radio. Jedino što mi se zna zamrznuti igra, samo jedno se zamrzne i to je to, moram ili se odlogirat sa akaunta svog na Windowsima ili totalno restart, ovo je moj, restartat računalo. Ok, ubio me. Opet me ubio Fire Fist Ace. Za fanove Star Warsa, evo iskreno ja to nisam gledao, prvi put igram Star Wars igricu. I jako je dobro, poput Battlefielda. Ajde, o čovječe, koliko vas je. Da, još sam skužio, ima nekako pregrijavanje oružja. Nešto, ako dugo držite, to je pucate i onda odjednom samo odjednom ne možete pucat. Da, evo sad, evo, 55 FPS-a. Opa, to je moja, pa sorry dečki. Ajmo, nadam se sad da će vam bio kako dvojica puretina. Oho, neko odavde. Dobro. Da, htio sam reći za mikrofon, mislim da je sad bolje. Jer snimam zasebno, sa iPhone, znači snima video o... Kako sam loš, ja ne znam šta mi je sad. Da, kad se ja zabričam. Da, iPhone mi snima video i onda samo izbacim zvuk, maknem sliku i to mi mislim da će to biti bolje. Evo sad vi odredite kako je. Ja sam u ovome jako loš, opa, šta je to? Aha, da, to me kao ošteti. Opa, pa... Opet puretina. Ajme, puretina. Sad sam gladan. Opa, kud? O, vidi ga. Opa. Evo da, vidite, to sam rekao za pregrijavanje. Sad mi se ugrijalo. Opa. Kud ti pucaš? Ok. Eto, nisam puno igrao igricu, nemam šta puno pričat. I eto, ovo će biti malo kraći gameplay. I ako vidite kako sam loš, ali eto drugi put igram igricu. Ok, tamo sam vidio jednog lika. Iako bi bilo malo bolje da se brže trčiš, šta je sad bilo? Kako si ti mene ubio? Ok, smrad me opet ubio. Da, imate dvije strane, znači ti bijeli i ovi. Evo, izgubili smo, ajde ubijem. Last kill, nema, pa to. Ok ljudi, evo to bi bio
jedan kratki gameplay. Hvala na gledanju, evo pretplatite nam se na kanal, evo Puretina je prva. Pretplatite nam se na kanal, lajkajte, šerajte. I eto, do sljedećeg puta, pozdrav!